O, Alo, dobar dan. dobar dan. Jeste li vi dali oglas u novine? Da, izvolite. Vama je potreban stan, je tako? Da, Preko Moravče. da. Ja imam stan jedan. A gdje se nalazi? I nalazi se preko Moravče naselje Momišići. Momišiće. Da. Aha, a gdje? Je li Kod mljekare. Aha. Kod one mljekare za mlijeko, znate ono. Mhm. Ajde, A u privatnu kuću, o? ne, u zgradu onu malu. Koliki vama stan potreban? Pa nismo nešto odredili striktno, jedno 40, tako, do 50 kvadrata. Da vam kažem samo nešto. Ja bih htio, Čekaj samo da... vi ćete da ga zakupite, tako? Da. Evo ako, ja bih ga izdavao na neko vrijeme, ali da vam kažem, u taj stan ima šaht. Što? U taj stan ima šaht. Aha. Znate ono ko na ulicu ono okruglo. Aha. Šaht onaj gdje je za vodu. Da. U taj stan, tako se po trefilu ima šaht. U dnevnu sobu jedinu trpezariju. Što? Ima jedan šaht u dnevnu sobu i jedan šaht u trpezariju. Pa da li vama to smeta? Pa sad što znam ja, mislim, kako šaht, je li to povezano? Jest povezano je sa dolje sa ovim, ja ne znam, to je voda valjda, što li? Aha. Ima onaj šaht, znate kao na ulici šaht. Dobro, koliko vi to izdajete? 30 maraka. 30 maraka mjesečno. Aha, da. Taj stan je, mislim, dobar, sve uređen, fino, ali samo jedino kad vam ti šahtovi ne bi smetali, moglo bi da se pogodimo. Ne znam ja sa šahtovi, kako to šahtovi ustanu. To nisam čuo ja još. Da vam kažem, to je tako rađeno, znate. Aha, a na koji je sprat to? To je na drugi sprat. Halo.